for the benefit sa primero pag yung ganito na kining atong pagtuon sa pulong sa Dios grasya. Isa ka sagot sa grasya. In English it's grace, G-R-A-C-E. Na ubang mga pastor mo yung sila, you can spell out grace. Grace, God's riches at Christ's expense. I don't believe that. Well, there may be some doctrine behind it, but it goes deeper when it comes to grace. Ikaw mismo grasya. Kay buki ka, right? Grasya ka, nakakaon ka, karamdam ka. Nakamatay, bukay mong mata nga, buhi pa ka, grasya. Nakalingkod kasi mong ilungkuran ka ron, huwag ka mahagba, di ba? Grasya. Niyay atong gitunan nga pulo sa Diyos, grasya. Na imong pamilya, buhi kayo, unya ikaw, naanta ng mga kaayuhan sa kinabuhi, grasya. Bisa na yung mga problema, grasya gihapon. Tanan grasya. So good sa imong pagkatao, ni kalimutan, hangtod ka, isod, lungon, grasya. Grasya. What is grace? If you go down deep into the meaning of grace, it is what? God's Word. The simplest that we can define grace is God's Word for you. Salvation is grace. Christ died for you because of grace. You were saved by grace. Grasya. Wa kay nahimo, wa gyud kay bisag gamay nahimo. Mao bitaw ang relihiyon o Kristyanismo, labihang pagkalahi, murag tubig ug lana di mahimo matapo. Diba, ang ano? Christianity is different from religion. Christianity is a relationship. See? Christianity is a relationship to God. But look at religion. Religion, gayon, buhat tao, paningkamo tao, aron kadawaton sa Dios. That's religion. But on the other hand, Christianity is different. God working for you. Tanang gihimo niya para nimo grasya. His Son volunteered to die for you. He was hanging on the cross from 9 o'clock up to 3. The worst that Christ experienced was from 12 to 3. He was crying. My God, why have you forsaken me? Why? Why hast thou forsaken me? Ano thou man? There's only one God. Napuno siya sa imo gatong sala. That was the worst that he experienced. Not as worse as gikas alas 9 at alas 12. Nagilansang siya. Diyos lang yung kilid. Ilapan di sa katong crown of thorns. What ito'y bali para ni Jesus Christ. It was from 12 to 3. He experienced the most excruciating pain. Just imagine, all the sins of the world, di ka ni Adan hangtod sa katapusang tao sa humankind, iyang gidawa. Tanan sa, imo ba kung sa iyang gidawa? Saan imong gibuhat karong adlaw, saan imong buhaton pa ugma, gidawat itong Jesus Christ dito siyang lawas dito sa cross. That's why he cried, my God, nganong duwa man God yung nisangpet? Because he was God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. Why hast thou, God, one God, why hast thou forsaken me? You have forsaken Christ. God cannot look at sin. God is nauseated. Huwag niyo pangingin sa Bisaya, lunon ang Diyos sa sa. Jesus Christ, na puno siya, gikan sa tanang silda siya, lawas na puno, o gibubuan sa tanang sa kalibutan. Imo ba kung sa grasya ay buhat sa Diyos para nimo tao, aron ka makaadto sa langit. Kasi imagine, it took His only begotten Son to die. So, kung ana'y kumon nimo madungog sa Semana Santa, labi na sa ato, yung mga nagpare, giuhaw ako. Diba? Ano na yung saga na madungaw sa mga radyo? Giuhaw ako. Ang saan ang giuhaw?
Of course, there are doctrines behind that. That's the passion of our Lord Jesus Christ. He was God-man. Aron ikaw o ako, musunod niya. That's why this is the time, the appointed time for each one of us. If you are an unbeliever, sababot ang unbeliever. If you have not accepted Christ as your Lord and Savior, you may still be in religion, but you have not accepted Christ as your religion, as your Lord and Savior. You know, if you look back at the Old New Testament, Paul said, "Watch out." He warned the Corinthian believers, "Watch out. Watch out of the Christ that people nowadays are propagating, because there is only one Christ who saves." Nowadays, so many people are spreading so-called gospel about Christ. That's not the Christ in the Bible. Kay naamra ba'y Kristo nga dili sa Biblia? Naay Kristo nga dili makaluwas sa Biblia. Dili makaluwas sa Biblia. We'll take that up later. As you continue, just have an open mind, and God the Holy Spirit keeps on teaching us God's Word. Okay. Unsa man tunga kong ingon ganiya how to become a believer. Okay. Here is the plan of God. Grasya ni kay hinimo sa Dios, dili hinimo sa tao. The plan of God is perfect. Why perfect? Because God is perfect, right? He is perfect. Remember the 10 characteristics of God? Last Sunday we discussed that in Fontana. What is the first characteristic of God? God is sovereignty. He has authority and He has volition. His volition is perfect. Perfect tanan. Kung sa may buot pasabot ng perfect. Why kuwang? Why kuwang? Hingpit. Sabi ni saya. So ang iyang kabubot-on hingpit. Kabubot-on niya nga mohimo siyang plano para nimo ug nako. Hingpit kay siya hingpit. Ngay otoridad hingpit. Ang iyang kabubuton hingpit of sovereignty. He is justice, justisya, perfect gihapon. Siya makatarunganon, righteousness, perfect gihapon. What else? Eternal life, perfect gihapon. Love, perfect gihapon. Kaya nga naman perfect mga love. Everybody can love, right? Ed loves Inday, right? I love my wife. Dinong loves Lily. Love. That is human love. When we love, we fall in love, we need a what? An object. Ano ito yung Dinong loves Lily. But when God loves, does He need an object? He does not need an object because God is perfect. He can only love Himself. Why may life perfect? Sure naman. So, kung mo nang analyze ng Biblia, God can only love Himself. See? But look, what's out? Because of His righteousness, perfect righteousness means plus R, please big R, plus righteousness. Ang imuha tao is only minus R. See? E nga naman, ang imong kapagkamatarong, dili makatupong sa kapagkatarong sa Diyos. Hingpit good siya. Kung saan mo yung pagkapot. So God, in His plan, is perfect. Remember, grasya gihapon kay iyang buhat para nimo. Gahimo gihapon siya paagi na ikaw iyang higugmaon. Pinagi sa pagkamatay ni Jesus Christ. What He only needs is Acts 16:31. What does Acts 16:31 say? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mura na yang gikinahanglan aron sa ingon niya na sa diha-diha nga imong tuhuan si Kristo nga imong maluluwas. What will happen? Ang iyang perfect righteousness plus R iyang kuhaag tipak as if
murag iyang tipakan ang iyang perfect righteousness o iyang ihatag diha nimo. Just imagine, at the moment of salvation, when you accept Christ as Lord and Savior, iya kang hatagang tipak sa iyang pagkamatarong, aron ang iyang pagtanaw nimo, dili ka na makasasala gyapon, dili ka na hinukman. Yeah, di nakaluod yung tanawon kay naman. Well, if you are an unbeliever, sorry to tell you, if you're an unbeliever, luod jud ka sa tubangan sa Dios. Kay nga naman. Correct. Bisan kita karon mga magtutuo na kay OSN. OSN means old sin nature. Mao bitaw makasaka. Pero niya punto. Diha nga imong gidawat si Kristo ang imong manluwas, hatagan ka sa pagkamatarong sa Dios. Aron pagtan-aw sa Dios nga mani mo, dili ka na hinukman, di na ka mayulo. Uy, di mo kaanak na kuanto ka sintir mo. Di na siya kainuan kay ano, ang iyang makita diha nimo ang righteousness na sa Dios. You see? That's the only time God can love you. You get it? I hope you're following me. So, maunay panahon ra nga mahigugma ka sa Diyos kay perfect. Ang iyang gi-share na diyan nimo. You see? So, you are in union with Christ. Diha. At the moment of salvation, the message is, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Now, sa katulong part of speech ang believe. You remember last Sunday? Transitive or intransitive? Kalimot mo sa grammar niya. Transitive or intransitive? It is a transitive verb which needs an object. Believe. I is not the one that gives the merit. What's the merit? It is the object. I, any member of the human race, I believe. Believe is the verb. Object is the Lord Jesus Christ. So He is the one who saves. He has the merit. So once you believe in Christ as Lord and Savior, now by the way, mayroon niya ka, kung saan mo na pag-believe? O sa iyo na niyo believe. Kung saan mo gina? Sulti na ko to. Now, di sa galutok imong mata diha. Kunya imong dawaton kana na pulong kana sa Dios na iyang pasabot nimo. Believe on the Lord Jesus Christ. Nawala ba mo ingon na ang pulong sa Dios? Believe on the Lord Jesus Christ. Kunya diyain imong bisyo. Ayaw na pag unsa na niya mga maro nimo buhat. Badlungon ka sa diha, imong pagkairihin sugod sa diha. These are words that I always shared before. Wa mo ingon ang pulong sa Diyos. God says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ayaw na dugang. Yes. There's no more condition. Just believe. That's all. Namoingon siya. Believe lang ka, yung utos langit? Sa'yo na, gula na. Aha. Just like I said last week, scientist yun ang tao, no? Iyak yung dugangan, ang tao yun. Ano yun yung tao ba? Ano yun, kuryoso yun yung tao. Ano yun, hingpit na yun, sulti sa Diyos. Ang iyang pulong na yun, sa Visayan, napaya itong Bible, Visayan Bible, ngayon yun, tumuo ka kang Ginoong Hesus kung ikaw maluwas. Kung sa may pasabot sa maluwas, maluwas ang saman. Sa imong pagkahinukman, kay kitang tanan hinukman man, gumikan kay ang atong tatay, si Adan, ngumingong mo, di ka ito Adan, mo yung kaangin din tanan, oy. Tinuod na, mo yung kaangin. Kaya siya ang atong amahan. Kita napahiran na lang yun sa isa. Yata, 1994. Mga magkasasak. Apan, yan ang panahon niya mong dawaton, si Kristo niya mong magluwas. Ang imong pagkahinukman sa Panginoon, papas na. Considered blotted out. And in the eyes of God,
You are in union with Christ. Union is eternal. That is eternal security there. Romans 8:38 and 39. Muna nga, this is the first thing that happens to you. You are in union with Christ. Just imagine in union. Kasi kung pasabot in union. I always emphasize this. Now here is an example of panalitan ka. Union, by the way, union is the synonym of baptize. Now, how many of you have attended, how many of you know what baptism means? Isa man inyong nibuwag baptism. Tingali, bubuhan ng tubig, kanang pang bunyag, ano ka nang wilis-wilisan, o sana, kurusan ba? More yun na itong tungka, di ba? But, we're talking about the Word of God. The word baptism is a transliteration. Transliteration is different from translation. Baptism is a transliteration from the original Greek word baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo means to identify. So, ibig sabihin to identify. Paila, that's a good term. Pagpaila, ipailago ka, you are part of it. Okay, I'll show you what is baptism means. Biblically and doctrinally. Kining libro, this is dictionary actually. Ako ning baptizan, kining piece of paper. Ako ni siyang baptizan, ha? Okay, watch out. Ako ni siyang ibutang diha. Ug ako siyang sina. That's baptism. You are baptizing the paper with the book. Kaya di naman mo makita. Kung saan mo makita? Libro. Exactly the same analogy when you accept Christ as your Lord and Savior. Pag dawat ni mo Jesus Christ, I believe in Christ as my Lord and Savior. Imong dawaton nga imong personal na manluwas. Dili kay sa ubang tao, sa imong isuon, sa imong binikanan. Imong ha! Imong dawaton si Kristo ni mong manluwas, ikaw baptizan ni Jesus Christ. Ang makita sa Diyos nga mahal, dili na ikaw kundili Jesus Christ. You get it? You are baptized. And it is the Holy Spirit who does the ministry. It's the work of the Holy Spirit. Ministry of the Holy Spirit is to baptize. That's why baptism of the Holy Spirit is found in Acts chapter 1 verse 5 and 1 Corinthians 12:13. Diha, in a split second, diha pagdawat ni mo ni Kristo nga mo manluwas, you are in union with Him. And that union is not only for years, for centuries, but forever. For eternity. Magili ni, ginamagama na itong istorya, mga doon, sana, kuyawa mo na ilang mag-study diyan, ano po ka mo? And that is it. That's the word. It's either you believe or you reject. You have your volition. Meaning, ang issue karon sa panahon sa simbahan, this is the church age, ang issue karon is the big V. Dimana na? Volition. Volition has two parts, negative and positive. Ngayon ka karon, ngayon ka ingani ka karon, ganiyang buntag, ngayon ka, uy, wadto ka sa daw ni kay may Bible study ulit ka, Balbido. Galihok ang imong volition, free will. Wadto na po, okay. Kung hindi namin nakaw na ako. Sige. Nagsigig siso ang imong volition. Pero hindaog mang imong positive, diyan amo abto ko. Hingabot ka dili karon, right? Nakaroon na nakagalingkod, ang imong volition galihok gyapon. Maminaw ba ako di matuog lang ka ko ini. You see? Kanunay gyud ang lihok ang imong volition. Okay. Mo yung ko. Maminaw yun ko. Maminaw ka karon. Unya, sige ko paminaw, sige tanaw nako. Sa kana siya. Gusto mo ba ako siyang gitudlo? Di. Kasi galihok siya ko ni mong volition. Big B lagi. Now, ang Diyos, nahibaw rabas tanan, hindi mo muna una. Di kita kay skampo na Diyos. Di.
Nasamot na kay ikaw anak na sa Dios sa diha nga imong gidawat si Kristo imong magluwas nahimo kang anak sa Dios. Imagine that word. You become the child of God, not only a child of God, you became a member of the royal family of God. Royal. Natingalan niyo, royal? Yawa ko ni royal mo tag royalty hariano da England eh. Oh, that's right. Ngano? Diba ka ano? Why you are a member of royal family in the church age? Dili kay member ka sa family of God. Diba ka ano? Royal yung kakaroon? Because Christ is King. Because Christ is King. That's why ang iyang title in the if you study the book of Revelation, ang iyang title is the King of Kings and the Lord of Lords. What does that mean? Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ano sabi mo pasabot? Wala pa, yun. Correct? Correct. But ang buot pasabot nila na, ang imog yung susihon, ang doctrinal teaching is, Christ is King of all kings. Because you are a member of the royal family. Royal family. Kung maghisgot ang royalty, what will come to your mind? Hari, di ba? Now, when there is a kingdom, what will come to your mind of naanay hari? Dili na palasyo. Na, correct, na ay imong subjects, right? Na imong ginsakupan sa imong kingdom. Di man ka mahari o huwag kayo mga sakop. Mahimo ba din hari diyan? Hari lagi ko sana. Di mahimo. So, you are a king. That's why God's Jesus Christ's title is King of Kings and Lord of Lords. Kaya ano? Because He is the King of Kings. King ka, ikaw. Magtutuon ini nga itong panahon. King ka. See, that's why Christ is King of Kings and Lord of Lords. Ano sa mga Lords? He is the Lord of all believers in the Old Testament. You see? He is the Lord of all believers in the Old Testament. Not only Old Testament, but kita nga mga church age believers. Kining atong panahon is church age. Inganlan ni church age. The word church is an English word. Transliteration gihapon sa word ecclesia. Ecclesia na gihubad na po na, gitransliterate na po na atong Binisaya nga iglesia. Ito na iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo, yun naman nila iglesia no Kristo. Okay? Iglesia ka di man hunto Kristo nga Diyos. Ilang gingon iglesia no Kristo. You see? Now, iglesia, the word ecclesia is, the meaning of ecclesia is body of believers, the called out ones. Ano saan mo pasabi? Elect. Pinili. Oh, so, ngayon kang pinili. Hindi pinili ang Diyos. Unfair. Diba? Og. Mawita mo. Tuwan ka tulong sa Diyos. Kailangan mong padayon ka. Kaya naman. Little knowledge is what? Dangerous. Kuyaw ba? Okay. Ngayon ka. Nakatambong pila ka. Kuwanihin niya. Masulod mo na absorb. Kini di ay. Ako di itudlo. Sige, tudlo di mo. Piligro na. Dangerous. You see? You will be held accountable. Because you cannot make fun. You cannot, dili niya, duwa niya itong klase sa pagtulong sa Diyos. Kini, mo ringingon sa mga reliyon na sagrado niya. Hindi mo mga word na sagrado? Oh, that is labaw pa sagrado. Importante niya. Kaya ano, ang imong gitunan, mga butang nga mulong ka hangtod na sa eternidad. Dili ni kay ordinaryo mga. Bitaw nga usa ka dili magtotoo, maminaw na to ordinaryo. Buta na. Mga. Di, mura ba ka na. Wa din to, mura mga kaya. Laing kalibutan na ilang disikutan, you see? Kaya nga naman. Gani, they will go to the extent where you're like, nakabingon ang manangilang disikutan. Mga tining-tining na mga tingalan sila. You see? That's true.
Now, it's in the Word of God. Nga kung ikaw nagatuon na sa pulong sa Diyos, kung ikaw nagasunod na sa iyang dalan, no? The world will ostracize. Oh, bitaw to Jesus Christ says, I came not to give peace, but what? A conflict. May conflict. Pag anhin yan, may conflict. Kaya nga naman, musang iyaw na ganikas imo mga igsuon, mga pagintigan, mga ginikanan, o sa nga mo, usang mo ko'y, nain mo kang liliw. You see? Ano siya naman siya? Hindi siya nagkakuha na atik tanggong mga Bible study sa daw niya. Lang Balbido sila turibang ka. Mo na. Pintilig, magkalantawan siya. You see? Na it's in the Word of God. May tingalim nga tao at ano ito. It's true. It's in the Word of God nga ikaw katawang-anak sa kalibutan. You see? Katawang ni sa mga dili magpipili. Apan sa panahon nga ikaw magapositibo, bot na sa bot ikaw, mangita gud sa kamaturan ang Dios Espiritu Santo nga mao lang ang bugtong nga magtutudlo sa kamaturan, mutudlo gid mo. Di na jud siya Dios ug di siya mutudlo dito. You see? That's why you have known, okay, wa man ta katuwa sa 10 essence of God. Primero to, ano to? Sovereignty, righteousness, justice, eternal life, love, love. He does not need an object because he is love himself. But karon nga magtutuo ka na, you are not the object of it. In fact, ang iyang justice under the grace pipeline, his justice will pour his blessing. Okay? So diha-diha, no ni lima. Ang ikaw nom, di unom, pito, walo, tulo ka o. Kung saan ning tulo ka o? Triumvirate o. Omniscience, omnipotence, omnipresence, the omniscience. Sagot to sagot, omniscience. He knows everything. Nasayod ang Diyos sa tanan. Tanan yun, tanan. Name what you can name. Apil na itong di ni mo may numduman. God knows everything. All the probabilities, tingali, okay, I'll give you an example. Ugwa pa man ninyo, dinong nililit, na ay probability. Nahibaw po ng Diyos ng sa may tabo niya. You see? O, sani, wa pa manar si Lisil tingali, o saan, apoy probability. I mean, these are examples na ang Diyos nahibaw sa tanan. Ikaw karon na anak na sa Diyos, wa siya masayod sa imong gikinahanglan. Labaw na siya masayod. In eternity past, wa pa niya himuang tanan, wa pa ning tanan universo niya himuang, nahibaw na siya kung saan imong kinahanglan. Grabe. Ang omniscience niya, nahibaw siya kinsa ka. Nahibaw naman na siya, wa pa ka matao. Nahibaw na siya sa tingong ginong tanang buhok kung sa'y mahog, sa imong buhok, pila ka buhok, tagak sa imong buhok, nahibaw siya sa tanang tao sa imong kalibutan. I was talking to somebody who is murag surface kayo niyang pagkaibawan siya. Yung sakas ginoo, no? Pagkaibawan ng tanang tao, pila ka bilyon ng mga tao sa imong kalibutan. Kung saan ka niya pagkaibaw na yung mga problema nila? Kasi man, ikaw nga may pulong sa Diyos, magkatawa ka. Kaya nabaw naman ka na ang Diyos na sayod sa Diyos.